вот, ну, так как я сам занимаюсь магией и иллюзией, и вот решил придумать такой обалденный трюк, который связан с технологиями. Вот. И вот для каждого... Так. Для того, чтобы войти в игру, войти в магию, вам нужно сканировать QR-код, который находится на посохе, и почитать правила. А там правила. Давайте я еще раз, чтобы вот кто подключается, давайте. Ой, извините, вот видите, какие у нас дружелюбные сограждане. Как вам такие литовцы наши? Что вам не нравится? Вы же в эфире. Вы вот так вот показываете себя зрителям. Потому что я веду канал для русских зрителей. Я говорю на литовском. У меня есть литовский канал. Можете подключиться. Можете подключиться. Элдена Лаурина Срагельскис. Там будет для вас на литовском языке. Вот у человека заклинило. А почему вы на русском ругаетесь? У вас нету литовских ругательств? У вас нету литовских ругательств? Бедный какой. Бедный какой. Руки убрали. Руки, Катова, давай. Ватату. Но. Ну как, išmokot gal pradėsit lietuviškai šnekėti? Кто бедный? Вот, друзья мои. Смотрите, человек вот. Сколько денежек я получаю? Сколько денежек я получаю? Сколько денежек я получаю? Что ты здесь ватаси? Смотрите. Вы выпившие. Draugai drąsuoliai. Vata tu, Na ir dirbu, kur tavo draugai drąsuoliai, ką? Давай. Kur? Kur? Vata tu. Puskiščia. Pakokis. Valinkis čia. Pakokis, vata. Neaišku? Tau neaišku? Vata, ar tu Valinkis girdėjai? čia. Pakokis čia. Pakokis čia Lietuvos šventė. Ką tu norėjai čia lieti? Ei, tu neliesk, vata. Tu nelįšinai. Išmokai lietuvių kalbą jau dabar? Visą laiką rusiškai čia balėlni. Kas puola, vatnikas? Давайте. Kas vatnikas? Vatnikas. Jau lietuviškai šneki? Какое твое дело? Друзья мои, сами видите в живом эфире. Ką, vata? Сами. Vata, tu vata. Kas toksai? Kas toksai? Varna, ką tau reikia? Asmens kodą, ko tau reikia? Reikia asmens kodą. Policijai skambink. Skambinam. Skambink, davai, greičiau. Greičiau, vata, skambink. Skambinam. Greitai, skambink. Skambinam. Puskiščiai, tu вообще, atmata. Dar pasakyk ką nors. Aš pasakiau, tu negirdėjai. Dar pasakyk ką nors. Puskiščiai, sakau. Dar pasakyk ką nors. Sakau, puskiščiai. Dar pasakyk ką nors. Su lietuvių kalba prastai vieną frazę, tai man puskiščiai sakau. Ой, застрял человек. Куда пошел? Куда пошел? Vata tu. Laukiam. Sveiki, prie manęs puldinėjo Katrijos aikštės prieigose žmogus prie Gedimino paminklo. Nepažįstamas iš matymo, man nepažįstamas. Bet jūs filmuokit viską gerai, nes jūs pažiūrėsim, kas puldinėjo. Ko jūs norite klausyti? Aš norėčiau, kad jūs netrukdymėt lietuviam šventę švęsti. Kas tau trukdo? Tu trukdai. Nu, žodžiu, žmogus kabinėsi prie manęs, nori mane iš čia išvaryti. Laurinas Sragельskis. Pasakyk, vatnikas skambina jums. Vata jums skambina, prorusiškas. Putino nafino mamalapas. 8-6-0-5-4-4-0-0-7. Vata tu, vata. Ką tu mirksi? Ну, друзья мои, вот видите, литовский патриот. Да, патриот. Заклинило Ateikit человечка. pareigūnai, pažiūrėkit, va, vatnikai skambina į policiją, va, ateikit. Žiūrėkit, tau nereikės net laukti. Sveiki, aš iškviečiau policiją, nes šitas žmogus prie manęs kabinėjasi, nori mane išvaryti. Kitas žmogus mane užpuolė. Bandė grumdytis.